جه نوانده نوچین اورینت نیوز بولتنا کردی وار باش و دست بیکه ده سر نوچه داعش دیسا ایریشی کوبانی کرو سه ولاتی رواند و یا پگل گندواری حسکه به پیش ودشه پشتی رواندن هجمارک ولاتین عفرینه النصره اندامکی تیکیلیان یا پگل دراوینه و شوان پرور با انگل رایدارین روج آوا دکو دبیجه روج آوا جو کردان والا نکن ایریشین پکک به سر بارگاه و ناوندین پولیسین ترک و بردوامه و جمیل بایق لسر بانگ دمرتاش دبیجه ام تجاری آگرباستین تک آلی را ناگهینن لحريم كوباني چکدارن رخصنا تروریست یا داعش جارا کردن ایریشی گندواری کوبانی کردن و کیمانی سه ولاتین وی گندی رواندنه لگوری زانیاریان جه حریم هاتنه گرتن که چکدارن داعش سر سبزو ایریشی گند قلانه یه باشوری کوبانی کردنه لگوری آگاهی داعش که دوی گندی دا زاروک و جن و میر به تواهی سه ولاتین گند رواندنه چافکانین حریم جی دبیجن کوچکدارین تروریست این خلکه و دوره لباشوری کوبانی خالین کنترل داتینن و کردان دروینن. جبورونین بیتر لسروی مجاری انها بری خابدن کوبانی والگلمه نوچگی هنما ولات بکر ولات ایوار باش گلو چه راستیا و نوچه هیه درباری رواندن سه ولاتین کوبانی جگونده قلانی. برای عبدالله تصدیق خواهدم گنده قلانه که 15 کیلومتر لرجعاني جاروكي عين عيسى لبيتانيا لبيت تلقوري تباهي مشتركين فعربا فيش كوهيدن يكينين فرصنا قال ريدان ولاتين عربي كرن بندان بلك ولاتيش بيدا درنكة تجي ريدان كيلو داني سهيدا سريس تأيريشي جعالي شكارين داعش دا جدر باي سينوري كد بالكنترولا هيدن يبا كده بقى برنجي كيفرني وصل واسين دري ويسودين ننبول لأن تخمين كرن يكتن داعش يكتنف وكتن مبايعات داعش كربو دهندري وابن دانتا مابون ببي اوبراسيوني رابون بيصير استيكتي دنابون جنو زاروك هبون وقار ديار كرن بأهواء دربای سینوه هندیش آزاد بله ولات هنکی دنگ نه خوشک زلال خازم توش تگیدنش تناس بکم قلان لباشوری کوبانی سه قلان هنم خواستش تناس بکره کیجن قلانه به طیبت اکو بیار لیچی بویه عبدو قلانك هي ب 12 كيلومتر لروج افاي كوبانيه قلان الديامي او لباشور لروج افاي عين عيسى يعني نزيل 6 كيلومتر دورتاوي كوباني ده هي او خد جريداي باجاروك عين عيسى يكون بريده هايفان ده هاتن الجار كرنج ده شتين داعش او قلدها تا ارماش كرنج برك ويدا بريجي قلدن عربي دنابواز وصل لغوريش زانيالي كبدت مكاتي جبوري تكيدين ما بولاتيان ويدا بريرا ايريش برنجي كي فرمي هي ذاك اللشكري درباسي ويدا برينا وثاني كان كتم موسم ديار كريم اف كتم كداعش مبايعه كريم هندري قلدان ده مابون بفي اوبراسيوني رابون وانا جهاز نيابكي ويدا برانا كنترول دك ويدا برانا خالي كنترول داتني سري بركي وطان هاجي افتن سيدي ده نكت درباي سينوري دبن كنترول هذه نيابك وارتش ازاده بله ولات لهمبر وی که رایدارین یا پگل سر بویاری چه بیشنگلو اف ناوند اف گندا دوری کنترل یا پگای داکو بویارک وسط چی ببه س ولاتی هجمارک نه هندکه عبدو او بخد اورتا في گندی و سینوره کد بن کنترل یا پگای بهتری 20 کیلومتر بهتری 20 کیلومتر اجبر به کیجی سبلهابی چه بیاد ناوا دفرن کوهزن یابکی وارتش آزاد دستان نسر دناوا نقولن عربنا جبر به کیجی جارنا ولاتی مانا او کتن بداعش راس بهاتب البشارتين فبشارتين دناوا مالانتا ولاتين عرب دناوا قندان دهنا او بقي اوبراسيوني راس بنتي كين خو بداعش انا وقت هبريزيا كتر وانا داعش ثاني هذا كفرمي بإيريشة كشكدار بهجمارة كمازن بكارب الدربات بالكنترول دبن وك أو كونكوجيا بالكوباني بود دبن آلا آتش آزاد وقت دبن شكل آتش آزاد ويبقى دربات الكوباني ونبرني كفرمي وصل دربات. بله.
لگور تگیرین ما بوده بریرات تکز دکن کوسه هز برنگی کی آشکارا دربات می گندی نبوده آلیکاری آلی ولاتین عرب لوده بریده هبو که اپراسیونال شو سری. بله. نوچه گیهانه ما ولات بکر جکوبانی گلکس پاس. شروان یکینین پاراستنا گلو جنه یا پاجه لگندواری حسکه به پیش ودچن و بالافرین شر این هف پیمانی جناوند ریخستنا تروریست یا داعش لهمان نافچه بمب باران دکن. لگوری مالپرین خوجهی شروان یا پاجه گند خاتونی کو 5 کیلومتران جباجروک هول یا بسر حسکه و دوره کنترل کریه. هر وها یا پگا آمده کارین خواه دکه کو باجروک الحوله به هفکاری بالافرین هف پیمانی به تمامیش دست تروریستین داعش رزگار بکه. لگوری همان مالپره کو صد جنودی صدی باجر حسکه لجیر کنترل شروان یا پگه دایا و جسدی 10 جی لجیر کنترل رژیم سوری دایا هر وها روشا لباجیر جی نورماله و خلکن کو کوشبر ببونی ودگرن مالن خواه. هاتا گوتن که هزن کردی ین رجاوه کردستان و داعش به ناوبینکاری روسیپین عشیرین عرب لحسکه دیلگرتین خواه لحف گوهرتنه. دو یکشنبه هزن کردی ین رجاوه کردستان بری کفتنه که پیش وقت لپی باجار حسکه سه دیلین خواه لگل رخصنا داعش هفو گرتن. درباری مجار دا چافکانیه کی طیبت را گهاندیه که لباجار حسکه هزن کردی به ناوبینکاری روسیپین عشیرین عرب این نافچه دیلین خواه لگل رخصنا داعش گوهرتن. چافکانی را گهاند که یه پگه سه دیلین داعش سربست بردانه که کس جوان سوری بون و یه دنجی بیانی بون لبرانبرجی داعش سه دیلین یه پگه سربست بردانه که یک جوان فرماندار بو. چافکانی طیبات هیروها را گهاندیه که اف شروان یه پگه لگنده زنتر بسر نافچه الهول که دکوه باشوری حسکه کتبون دستین داعشه. لروجاوای کردستان خواندکارکی زانینگه بناوی آزاد عجو دست به گراوا برچیبونه کریه. هات را گهاندن که آزاد عجو یک وجه آلی اسایشان و هاتبو گرتن جه ده و دست به گراوا برچیبونه کریه. باوی خواندکار گرتی عبدو عجو دازانین که لگور زانیارین وان کریوی آزاد جروجا شمیه و دست به گراوا برچیبونه کریه. آزاد عجو که اندام پارتی یکتیا کرد روژا دهی تباغه جعالی اسایشن ریوبریا خسری و لسر خالک کنترول لباجار درباسی هاتبو گرتن. لسر چم دجلا دناورا باکور و روجاوه کردستان دا دو جوان هاتن بناف کرن. هر وسا ده روجا یکشمه هین چافکانیین گند کاربالات یا لنیزی سینور حریما کردستان را گیهاندن که دو جوان که دخواستن درباسی حریما کردستان ببن دچم دجل دا هاتنا بناف کرن و هاتا زانین که او هر دو جوان جباجار دیری که یه روجاوه کردستانی بون. فرمانداری یکینه این پاراستنا گلد داخویانیه که دا آشکره کرد که لعفرینه اندام کار تیکیلین دروای یا پگه جمال دماکو کار دروای کانتون دکر جعالی بریه النصره و هاتیه رواندن. فرمانداری یا پگه یا کانتون عفرینه و بداخویانیه که آشکره کریه که اندام وان یا بناوی جمال یا کار تیکیلین دروا دکر دما لسر ارکا خبو لروجا 14 طباق آگاهی وی جور هاته برین. فرمانداری داخویانیین که اندام وان به ناو جمال به تمن و روشویه تندرستی جی نباشه هر وها فرمانداری یا پگه دیار کریه که اگر دمک کرد حوالی وان را دستی وان نیکرن و مافی خواه یه برسفدانی بکار بینن. هرما عفرین جعالیه این هزن اسلامیین رادیکال لعالیه کی و سینور ترکی لعالیه کی دنوا دور پیچ کریه و اویاک باندور لسر روشا سیویلان دکه و ریوبریا خسری کانتون عفرین جی بانگ لنتون یک بوی دکه که جعالیه سیاست پارتی AKP آل گدجی کردن روجاوه کردستان رابه آگاهی بهتر لسر مجار عفرین در راپورا بیده. هرم عفرین جهمی آلیان و دورپیچکریه ددما کو هنهزن اسلامی و ین دجبریا سوری همیری انگریدای هرم قدکن هروسا پشتی کو هولدان هنهزن جبهه النصره یا رادیکال کو درباسی عفرین ببن پیک نهاتن و اولگل یپگه و فروکین هفیمانی نامنتوی هاتن شکاندن دادگاه النصره یا اسلامی بریار درخست کو همیری کو عفرین به حلبه و گرید دا ورنگرتن و او بویکی برسوی لسر شکاندن خوا لگل یپگه دده که عفرین بتندی دور پیچ بکه.
تێزانین کو هەرێما ئەفرینێ divê demê de ji aliyê sînorê Tirkiye ve li aliyekî û hêzên radîkal ji aliyekê din ve dorpêçkiriye. Her wisa ev dorpêçkirin jî bandorê li ser rewşa aborî û rewşa sivîlan jî dike. Rewşa Efrînê ji hemî herêmên Rojavayê Kurdistanê divê demê de zehmettir e ji ber dorpêçkirin û kêmbûna pêdeviyan. Lê tevî vê dorpêçkirinê rêveberiya Herêma Efrînê û hîn rêxistinê navnetewî duwarê perwerdeyê alîkariya astengdaran û penaberan de piştgiriyê dikin. Hêjayê bêrxistinê ye ku li Herêma Efrînê de heyvaborî de şer û pevçûn di navbera YPG li aliyekî û hêzên Cebha el-Nusra bi beşdarbûna hîn ketîbeyên İslamî li aliyekî din qewmên. Ku di wê demê de van hêzan hewl didan ku derbasî Efrînê bibin. Lê bihebûna hêza hevpeymaniya navnetewî hewldanên wan pêk nehatin û ew li gel êrişên firokeyên hevpeymaniyê hatin şikandin. û têzanîn ku hikûmeta Tirkiye jî roleke giring di êrişa bi ser Efrînê vedigirt û aniha jî ew dixwaze ku hêzên radîkal li dijî Herêma Efrînê bikarbîne. Da ku aliyên leşkerî yên Kurdî wekî YPG li wê deverê tune bike. Ji aliyê xwe ve baweriya gelê Efrînê bi civaka navnetewî heye ku ew wan li gel êrişên hêzên teror bernadin. Bi taybetî piştî daxuyaniyên rayedarên Amerîkî bo piştgiriya Kurdên Rojava û êrişên hevpeymaniya navnetewî ya li gor bercewendiyên Kurdan. Li ser girtina sînor û hewldanên Tirkiye derheqê gelê Efrînê de hîn rêxistinên mafê mirovan ragîhandin ku leşkerên Tirkiye li ser sînorê Efrînê taniha bêtirî 31 welatiyên sivîl kuştine di dema ku wan hewl didan ku derbasî Tirkiye bibin û welatiyê dawî yê ku hate kuştin temenê wî heftê salî bû. Di heman mijarê de rêveberiya Xweserî Kantona Efrînê bang li netewên yekbûy û hemî rêxistinên mafdariyê kir ku li dijî binpêkirinên Tirkiye li gel sivîlên Herêma Efrînê rabin û bang li hikûmeta Tirkiye jî kir ku siyasetên xwe yên hovane li gel sivîlên Rojavayê Kurdistanê bide rawestandin. Têzanîn ku ji ber aramiya Herêma Efrînê gelek sivîlên Sûrî ji hemî parêzgehan koçberî wê bûne û ew cihê sereke ye ku welatiyên herêmên Heleb û Idlibê ji ber şer koçberî wê dibin û ew deriyê koçberîtiyê ji bo welatên Ewropayê. Dîsa li Herêma Efrînê li leşgergeha Kefercanê û piştî du heyvan ji perwerdeya nifşekî ji hêzin erka xweparastinê dewraya xwe ya dawî kir û ev dewre bi tevlîbûna 180 ciwanî bi dawî bû. Agahiyên bêhtir li ba ciwan îbiş ji Efrînê. دەورەیە یەکەمین یا هێزن خۆپاراستنê li Herêma Efrînê di nêzî du mehan de hat dawîkirin. Merasîma dawîkirina perwerdê bi pêşangeheke leşkerî ji aliyê hêzên xweparastinê de dest pê kir û tê de her du encûmana ya xwecahî û ya yasayî û girîngiya gel beşdar bûn. Wek leşkerekî hêzên xweparastinê ez soz didim ji wî parastina gel li Kantona Efrînê. û pişt ra hinpeyv ji alî serokên desteyan de hata gotin. Tê de serokê desteya parastinê Ebdûbrahîm de kes kir li ser girîngiya wan şervanan. Yên ku bi şervanên YPG û YPG re di demên pêş ve xwedî alîkarî bin, nemaze ji ber ku herîm di rewşeke ne baş da ye. Yekîniyên parastina gel yên ku li hemberî van komên çete û cihan hemû li hemberê şaşmayî çawa van komên çete tune bikin, ew komên çete li ser destên qehremanên me roj bi roj tune dibin û gavê wan çete nav şûnde dişin. Nêzî 108 ciwan cihê xwe di vê dewreyê de girt, ne tenê ji pêkhatiya Kurd û her wiha ji pêkhatiya Ereb jî. أنا انضميت لأنه أول شيء عفرين بلد يعني وطني. Ez tevlî erkê xweparastinê dibim ji ber ku ez li Efrînê ji dayîk bûme lê dijîm û ev bajarê min e. Rast ez ji pêkhatiya Erebê me va ne têwî weteyê ku ez tevlî erkê xweparastinê nebim. Ji ber ku heger ez û yên din tevlî erkê nebin, ma gel û kî tê tevlî bibe? Li gorî hatiya biryardayîn ku ciwanên ku ev dewreya bi dawî kirine êkil ser gund û navçeyên girêdayî Herêma Efrînê werin belavkirin. Heye dema 6 mehan bi dawî dibe. Di dema borî de desteya parastinê di vexwendineke fermî de hemî ciwanên yên ku di temenên diyarkirî de li navendên tejnîdê li xwe vegerin. Ji bo diyarkirin statûya wan dibin berpirsûrtiya yasayî. Şêlan Yûsef, Orient News, Efrîn. Şivan perwer û diriya namayeke daxwaz ji xelkê Rojavayê Kurdistanê kir ku Rojavayê Kurdistanê vala nekin.
نامایا هنرمند کرد بناودنگ شوارن پرور دا دیار کرن کو تیدا بحثا گرینگی ماینا کردان لروجاوای کردستان کرو دبیجه روجاوای کردستان بخیر و بیرو دولمنده و جبو ولاتین روجاوای کردستان شوان وها گوت از وک هنرمند و هیوی دکم هون دست جهف ولاتین خواه بردنهف هر وها پرور داخواز ج سیاست مدان روجاوای کردستان کر کو به هر ری آلیکار بن و هفدو قبول بکن و لبرجواندین گشتی روجاوای کردستان خودی درکوین و کار بکن لسر ریا دنابرا عفرین و حلب و هجمارک جه سیویلین کرد جه هلا هین کسی نناس و هاتنا رواندن جه درکی تایبت جه اورینت نیوز را دیار کر که ددمک و هجمارک ریوین عفرینه برای خوددانا باجار حلب جه هلا هین کسی نناس و هاتنا رواندن و چارنویس وان دیاره همان جه داری تکس کر که او کسی هاتنا گرتن شاگرت و کارمندن لبا رژیم سوری و برای خوددابون حلب دا که مهانه انخوا ور بگرن جه سال 2014 و وطانها ولاتین عفرین لسر سینور ترکی تینا کشتن و اشکنجه جی کرنه و هجمارا کشتی گیشتنه 9 کشتیان و بهتری 114 کس جی جبر اشکنجه یا روشوان یا تندرستی گلک خرابه. رخصنا مافین مروان کانتون عفرین 114 بویرن اشکنجه ولاتیان و 9 بویرن گود انجام ده ولاتیش آلیه جندرمین ترک و جیان خوش دزدانه بلگه کرنه. رخصنا مافی مروان عفرین داد یار کرن گوش سال 2014 و تنها 9 ولاتیان گوش آلیه لشکرین ترک و هاتنه کشتن هر وها 114 بویرن ولاتیان راستی اشکنجه هاتنه بلاف کرنه بویرن اشکنجه لراستی گندن بیگه شنگال مروانیه و همام پیک هاتنه درجبونا سینور کانتون عفرین به باکوره کردستان رسد و 30 کیلومتری درجه سینور جگنده مال خلیل اینافچه جندیر سی دست پیدکه و حتی گنده قاستل جندو لنافچه شرادچه جبرگو چتین آنوسرا انبار لکانتون عفرین بلاف کرنه ولاتیب ارمانجا پیدوین خوین جیان پیدا بکن بری خود دن سینور باکوری کردستانی داگو پیدوین خوین جیانی وکی درمان و شیر زاروکان پیدا بکن جسال 2012 و ولاتی بری خود دن سینور و جسال 2012 و راستی اشکنجه تین رخصنا مافی مروان کانتون عفرین بن پیکرنا لشکرین ترکیین لسر سینور عفرین و باکوری کردستان تینه کرن پشت راست کرن رخصتنی گوت گو پشتی سرکفتنا یا پگو یا پجا و هیزن هفبش ایل کانتون جزیره و کوبانی کریارین لشکران لکانتون عفرین لدجی ولاتیان زیده بویا سروک رخصنا مافی مروان عفرین خلیل سینو دیار کر گوتن دمها بوریدا لشکرین ترک 38 کس لسر سینور اشکنجه کرنا و دکس جی کشتنا او بن پیکرن لسر سینور ددوما سینو دست نیشان کر گو کریارین لشکرین تر گل سر سینور روجاوا و باکوری کردستان تینه کرن هند دوما و افتشت آنی زمان گو کریارین لشکران لبر جاوی حموری خسرین مافی مروان تینه کرن لی حتانها تر خستن زخت لترکیه نکریا او کریارین لشکران او بن پیکرن آوان لسر سینور هند دوام دکا جبور آواستاندن لسر و مجارن و گنگشه کرنوان امنها برای خوابدن باکوری کردستان به تایبت لباجار قزل تپه و الگلمه برز مروان عیدی اندام پارتی اکتیا کرد. برز مروان تبخیراتی و بلتانه دستریدت خازم شتناس بکم هنواک تفگر جوان کرد و تفگرین روجاوای کردستان خودی نابینن بر پرسیار لهمبر کوشبرینا کو گل روجاوا راستی ویته؟ بله برز مروان مكتب سياسي جاء شيء من بلادنا بله برز مروان هنکی دنگ تا گرانت یا من دخواست پرسا خوشبار دوباره بکم لسر مجارا کوشبرتیه که روجاوی کردستان تیدا چید بیه نها گلک باجار ما والا بونه جوانان گلو هون وقت تفگر خانا بینن بر پرسیار لبرویه که؟ هلبت انا مشتر ديار كر انا جي مقود ام وقت تفقرا سياسي كرد ام برترسيارن في كريارا هانيد جبرغو كسن دسلات الى روجابا كردستاني وقت بارتيا بيد وفيزم سروي قالك اشكنجيه ددن ملت ما يكون دن طيبه ددن جوانا واب جوانانا بري خددن كشتني وبري خددن سينوري باكوري كردستاني وروها لشقرن ترك بقالك وان اشكنجيه دكن وقالك وان بيشينن
چه کسی گوتن شهید کردن برید سه رجال عفرینی خورتک لحاظ شهید کردن و هر وها قلق سر سینور ما باشور کردستان باکر کردستانی رج آباد نبستن دستن لشکرین تر. بله برز مروان افتی واتای کو تفگرا کردی تکدان بویا بسر نکتیه آنتی واتای کو پای دستمکاریه که لگل رجاوات که براستی پیدی تدر فدج تفگرا سیاسی کرد نهش رجابای کردستانی ده جبر کسن دستلاتن کسن خودی لشکرن و تر ندان تفگرا سیاسی کرد پارتیان سیاسی و تفگرن جوانا و ببن قوتا کل سر عرده و برابانیت بر رجابای کردستانی بکن جبر في هاويجي أب كسانا بأجندات دشي ملت سوري ودشي كردن رجاوي كردستاني بتمامي أبانات خبتن جبر في هاويجي أمان نشار وقت بقرا سياسي كردجي وقت ملت جي وأمبر بدن سينورا جبر ديار إيرو تشاندرو دراغاندنا تيخو يعني كرن حزارة كس اليوناني لآبيت قلبين والمرنيت قلبين وغروها بلغارستان يجي المرنيت قلبين تاغو بجين أوروبا وبجين دربن آرام وج أشكنجيان بيدي وبارتيان سرويده وهزم سرويده وخلاص. بله لدورین دنجی کوشبرتی گلک چید بله لدورین سوریجی ما پیدا لورجی هیا ده تخمینات دا تنه پیدا سبب ما آن صدام دنجی هنر وقت پیدا بونا کار و تنبونا کار لهند رجاوی کردستانی. برز کسینگو کوشبر دبن لهندر سوری لدورین دن بارزگه هندن برمیلن هنه برمیله گو در رژیم سروان دابجن ولات دیوان باجاروان بالکامل هاتن ویران کردن جبر بی هاوی جبر خودن دورن آرام و کوچبریا گوگل دبرن سوری چه بن جدایش جهره من کردی تجاری مقارنه به هرم کردی و پنابریا ملت کرد یعنی ام عمود الجين وام القامش الجين ام دزانن گو سر صدين نوت ملت کرد دكتي دربي رجاوي كردستاني جبر اشكنجيا بيدي وهزم سروي لد دورن دد ابي شهاني تنا راس باجار تمامتي تن ويران كرن لخلق خددن دورن آرام وبنسبه قلكتي كم ترجم ملت كرد خلق بنابر بن دكتن دربي سوريا برای برز مروان هنرمندکی نافدار وقت شوان پرورجی هیرو بانگا رایدارن رجاوات که کودستی خوابدن هف و هفته قبول بکن و روز آواج خلک و والا نکن تخمینات دا اف بانگا شوان پرور و لبار رایدارن ورا قبول کرن البته بانگا شوان پرور بانگا کجریزی و ویا براستي عملها ما وكرونيك ملت بكل تبداري وهيبيك ملت كل تبدار في مسألة هي لجوتن وبراستي جوتن تشتكي قالكي راحت وقالكي بحساني ومرابيش لإيجو ديجي لرجاباي كردستاني واشكنجيا رجعنا دبينش دستي بان هيزن سر بارتيا بيدي بود أجندات مخابرات سوري شغل مخابرات إيراني شغل وأرمان جوان أو جو يكيش ملت كرد يجو نو بيدي ولا رجاوي كردستاني نمينه البت شبان برور هاي وجه هي جو الهام احمد واسيا عبد الله وبريس صالح مسلم قالك دبر قلتني جو ايجو موديل امانه عجيبينه وايجو تبي ربابريه نبي براستي تدر فجوان تنقو بيجي لرجاوي كردستاني يعني بيجو هر تركيا هر دوميز الباشوري كردستاني يعني بري خو بده رج آوای غربی. بله. جا قزل تپه مروان عیدی اندام پارتی اکتیا کرد گلکس پاس بو بشداریه و. بله تماشاوان هجا بولتنا ما بردوامه لی پشتین آورک. لپر سوزه جبو زاروکن کوبانی لدارکتنا فستیوالکی هنری. دریا حمی آلا وین گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده اگر تبو خواهد ناس بکش دورات چه دوه گلال یعنی اورینت نیوز باجاره کرکی لگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي
محي الدين عيسو، أورينت نيوز، فيينا. أكرم صالح، أورينت نيوز، حسكي. دواني إيبش، أورينت نيوز، عفرين. إيمال كورد، أورينت نيوز، قامشلو. ماكسيم العيسى، أورينت نيوز، برلين. ولاد بكر، أورينت نيوز، جميدان آزادي الباجار كوباني. بولتانا كردي، أورينت نيوز دا. يكو بهستيا. نوت يكو ديتيا. داعش دیسا ایریشی کوبانی کرد و سه ولاتی رواند و یا پگل لگوندواری حسکه به پیش ودچه. پشتی رواندن هجمارک ولاتین عفرینی النصره اندام تیکیلین یا پگل دروینه و شوان پرور بانگ لرایدان روج آوا دکه و دبیجه روج آوا جکردان والا نکد. ایریشین پکک به سر بارگاه و ناوندین پولیسین ترک و بردوامه و جمیل بایق لسر بانگا دمیرتاش دبیجه ام تجاری آگربستین تک آلی راناگینه. دوباره سلاف در سلافداری رژیم سوری ایرو پراین برهمین چاندینیا ای سال چاندن بانگا جندرسه آن چاندینیه یا هریما دربسیه. لگوری ریوبریا بانگا دربسیه یا چاندینیه که حکومت سوری بشه هفتمین جه پراین برهمین چاندینیه که او 25 میلیون لیره سورینه شانده بانکه و ده او لسر جودکارن باجر ورن بلاف کرن. هر وسا ده دما بوری دجی رژیم میلیارد و 600 میلیون لیره سوری پراین برهمین چاندینیه یعنی روجاوه کردستانه شادمون بانگا درباسیه و او لسر 95 جودکاران هاتا بلاف کرن. ده پیشوچونین داوی دا لعنی انشار لسوری ارتش آزاد 10 لشگرین رژیم لطاخا جوبر لشامه کشتنه و لگوندوار ادلب جبهة النصره در باسی بالا فرخانه یا ابو الدهور دبن. لگوندوار شامی لسر یا بالا فرخانه شرکی دجوار دناف برا ارتش آزاد جالیه کی ده و هزین رژیم و میلیشین حزب الله جالیه کی دن و درکته هوله و ده انجام دولگوری آگاهیان گو بهتری ده چکدارین رژیم و میلیشین حزب الله هاتن کشتن ده همان دمه ده ارتش آزاد لتاغا جوبر ترمبیلک بی ام بی یا رژیم تقانده و تواهی لشگرین رژیم تیده کشتن جبلی گوره بندکوان لدر دورا تاغی تقاندن. لحرستا لگوندوار شامی چالکوانان دان دیار کرن گو ارتش آزاد نافچه الحمامات کنترول کرن پشتی شرکی تند به هزین رژیمه را و لگوری همان چالکوانان گو هجمارا کشتین رژیمه دوی شریده گهشت بهتری چلشگری و دناوان ده سرباز هبون جبلی گو 5 تانگ و هجمارا کترمبیل جی تقاندن. هروها لشامه ده بردوامی شر زبدانی ده جبهة النصرة راگهاند گوری بند العلالی یا استراتیجی لنافچه بلودان کتبن دستوان ده انجام شرکی تند به هزین رژیمه را تیده هجمارک لشگرین رژیمه و میلیشین حزب الله هاتن کشتن و هجمارک ترمبیل و تانک جی کتبن دستوان لآلیه روجاوای باجار زبدانی ارتش آزاد برسوا ایریشک حزب الله دان دما گود خستن درباسی باجار ببن تیده حشچکدار جی کشتن و هجمارک بریندار خستن. لگوندوار ادلب پفچونین تند دناف برا جبهة النصرة و هزین رژیمه ده لنیزی بالا فرخانه ابو الدهور رودان تیده النصرة دستدانی سر هن ریبندین رژیمه و دکاری بو دریه بالا فرخانه یه سرکه کنترول بکه ده انجام ده هجمارک لشگرین رژیمه هاتن کشتن و هندن جی هاتن دیلگرتن. ده همان دمه ده لگوندوار لازقی ارتش آزاد تواهی خالین لشگری لدر دورا نافچه نبی یونس لجبل الاکراد و گراندن بن کنترولا خواه
و لگوری ارتشا آزاده گود انجاماوی شریده بدهان لشگرین رژیمه و شبیحین بروانیان اجتماعی لعنین جبت الحمر و عفریت هاتن کشتن و وها رژیم لوی دوری هاتش کستن. هیزن پاراستنا براو ایتالیا روجا شمی 22 مه 3000 پنابر جدانزه کشتیان د دریا سپیدا رزگار کرنه. پیودار هیزن پاراستنا براو ایتالیا دیار کریه کو رزگار کرن بردوامه لینه دیاره کو او پنابر بر بکووا ورن شاندن. دریا سپی بویا ریا هری مترسیدار یا در باسبونا پنابران لجیهن ریخستنا ناو دولتی یا کوشبرتیج دبیجه کو بهتری 1300 کس ای سال د دریه دا مریه گاوا کو درباسی اوروپا دبن. روسیا د کنگره که دجبری سوری را لسر سو 8 کسایت دجبری دا پیکتین لبایتخت موسکو لدار بخه. هر وصا و لگوری هنجیدارن روزنامه‌وانی که د 31 و هیوه دا وزیر کار دروی روسی سرگی لافروف به سو 8 کسایت دجبری سوری را بجوه دا که مجار کریز سوری و چارەسەری سیاسی گوتو بیش بکه و خواهج کنگره جنیف سه را آمده بکن. لباجار تدمر یگریدای حمص داعش پرستگاه بعل شمدین یا کبنرخانه باجیر تقاندیه. هر وصا ولگوری اجانس فرانسی یا نوچیان گل کبنرخانه باجار تدمر چرتین ریخستنا داعش پرستگاه بعل شمدین یا که دناو لیستای انتیکین جیهانی دا ماینا کرنه و پشت را او بتندی تقاندن. هجای ببرخستنه کوچتین داعش و پشتی کنترل کرنا وان لسر باجار تدمر گلک انتیکین که افنرخانه نوی ویران کرنه و بریا دمکه جی ریوبر و پسپور انتیکین یک افنرخانه تدمر بداروا وکرن. ده هیاما 11 حیوان دا بهتری 3000 جچکدارن داعش و سربازن وی دا انجام توباران فروکین هفگرتن ناونتوی دا هاتن کشتن. روانگاه سوریا مافی مروان ده داخویانیه که در آگهاند گود هیاما 11 حیوان بوریدن ده انجام ایریشن آسیمانیین فروکین هف پیمانیان ناو دولتی به سربارگهن چکدارین داعشه ده زیده تری 3000 چکدار و سرکردین پیل بلند ین داعشی هاتن کشتن. روانگاه سوریا مافین مروان اشکره کر گوهری کم 3061 اندامین داعشه گو پرانی آوان بیانینا ده انجامات تو بارانا بارگه و بیرین بترولج آلی فروکین هف پیمانیان ناو دولتی لباجارین حلبی، حمصی، حسکی، رقعی، دیر الزور هاتن کشتن. هر وها روانگاه سوریا مافی مروان دازانین گود ناو کشتیان ده بدهان سرکردین داعشی ین سوری هنه و کسین عربین جدروی سوری جی و بیانی جی هنه گوهن جوانین بناو ابو اسامه العراقی والی ولایت البرکی امیر الرفدان والی بری ولایت الخیر و ابو سیاف ده همان دمه در روانگاه سوریا مافی مروان دا دیار کرن گوهری کم 136 اندامین بریا النصره لقاری خصنا القاعده جی هنه گل گندوار حلب روجاوا و گندوار باجار ادلب با کرد انجامات تو باران فروکین هف پیمانیان ناو دولتی هاتن کشتن گوهن جوانین بناو ابو همام فرماندار سربازی یه بریا النصره و فرماندار ابو عمر الکردی و ابو حمزه الفرنسی و ابو قتاده یه تونسی. نویزگاه نتوانیک بوی یا کاروبار مروواتی را گیهاندیه که بهتری 12 میلیون سیویلین سوری به پیوستی آلیکاری مروینه و جناوان بهتری 5 میلیون زاروک هنه. آگاهی بهتر لسر و مجاره در راپورا بیر. جه دسپیکا کریزا سوریه و جبر جنگا کولی رابویه گل سوریه گلک زرار دیتیه و اوتانها راستی بولاتین برچیبون سرمه و نخوشیانتین. هروسا رخصتنا نتوانیک بو یاکو بکار مروویتی پیونده ببونه روژاکار مروواهی لجیهانه در راپورا که در آگیهاند کو کریزا گل سوریه مزنترین بولاتین جیهانه دوی دمه دیا و دازانین کو تانها بهتری 12 میلیون سویلین سوری به پیوستی آلیکاری مروویتی نه دناوان در دورا 5 میلیون زاروکنه. لگوری راپورا رخصتنا نتوانیک بوی مروویتیه گوژه دسپیکا کریزا سوریه و اوتانها بهتری 11 میلیون کس دف جمالین خواه بردانه جناوان 7 میلیون دهندری سوریه ده کوچبر بونه و بهتری 4 میلیون بونه پنابر هروسا دوی ساله ده جی در دورا میلیون کس کوچبر بونه. هفدم رخصتن دازانین کو بهتری 9 میلیون کس راستی گفا برچیبونتین و دناوان ده 4 میلیون جنو زاروکانه
و ئەو divê demê bi pêwistiya lezgînî ya av û xwarinê ne. Netewên Yekbûyî ragihand ku derdora 4 milyon penaberên Sûrî alîkariyan jî rêxistinê mirovîtiyê werdigirin. Her wisa 5 milyon derman jî di hindirî Sûriyê de hatine belavkirin û 20 sedî ji wan gîhane deverên ku şer lê dijwar e. Tê zanîn ku netewên Yekbûyî di mijara alîkariya penaberên Sûrî de gelek zirarê dibîne û sedema vê yekê ji ber kêmbûna jêderên alîkarî û piştgiriyê ye. Hêjayê bêrxistinê ye ku di dema borî de netewên Yekbûyî kampaniyek bo berhevkirina 3 milyar dolarên Amerîkî ji sivîlên Sûriyê re dest pê kiribû. Lê tanha bi tenê 80 milyon dolar hatine peydakirin û ev yek dê karê rêxistinê mirovîtiyê li Sûriyê bide rawestandin. Li Bakurê Kurdistanê navçeya Wanê PKK deh endamên desteya polîsên Gemrigê revandine. Fermandariya giştî ya artêşa Tirkiye û di daxuyaniyeke de ragihandiye ku li navçeya Sarayê Wanê girîlayên PKK deh endamên desteyên polîsên Gumrigê revandine. Her wisa hata zanîn ku di dema ku otomobîleka polîsên Gumrigê ber bi navenda bajêra Wanê ve diçû girîlayên PKK di operasyonekê de ew otomobîl revandin û te agahiyên bêhtir derbarî vê yekê nehatin naskirin. Dîsa li Bakurê Kurdistanê desthilatdariya bajarê Amedê 5 serkirdeyên şaredariyên girêdayê bajêr digire. Her wisa wilgorî Ajansa Anadol ku biryara girtina 5 serkirdeyên şaredariyan hat li ser tawana ku wan bang kirine ku rêveberiyeke xweserî li Bakurê Kurdistanê were ava kirin. Hevserokê keceke Cemîl Bayık li ser banga Demirtaş a seknandina şergotiye ku banga wî hêja li êdî PKK ticarî bi awayekî yekalî a girbestê ranagihîne. Hevserokê keceke Cemîl Bayık li ser rewşa Tirkî û şer ji rojnameya Almanî ya bi navê Walt Armstrong ragihandiye û axifî. Cemîl Bayık li ser banga hevserokê HDP Salaheddîn Demirtaş ragihandiye ku a girbesta du alî got ku helbet em vê bangê wê hêjê dibînin. Lê li gorî me ne Tirkiye dikare vê pirsgirêkê bi zora çekan çareser bike û ne em. Biryar an Bayık diyar kiriye ku PKK hetanha heyş caran bi awayekî yekalî a girbest ragihandiye û herî dawî jî hêzên xwe derxistin derveyê Tirkiye lê Tirkiye dest bi xwedana xwe kir û paş ve ji red kir û ber bi wê jî êdî a girbest bê di awayekî yekalî naye ragihandin. Li devera Şemzînanê ya girêdaya bajarê Çolemergê ya Bakurê Kurdistanê û di encama teqîna bombeyekê de du leşgerên Türk hatin kuştin û sisê jî birîndar ketin. Îro danê sibehê li nêzîkî Şemzînanê bombeyek bi panzerê hêzên artêşa Tirkî de teqiya. Li gorî agahiyan ku di bûyerê de kîmanî du leşger hatine kuştin û sê leşgerên din jî birîndar ketin. Li gorî medya Tirkiye ku ew teqîn ji aliyê PKK ve hatiye kirin لو ما پشتی بویره با آلیکاریا هلیکوپتران لدیجی گریلاین PKK اپراسیونک هات دست پیکرن. ل باکوری کردستان گریلاین پارتیا کارکرین کردستان ایریشک دن به سر لشگرین ترک و برن و در انجام ده دو لشگر هاتن کشتن. هر وسا لگوری هنجی دران که هریما حکاری یا باکوری کردستان گریلاین PKK ایریشک به سر اتومبیلک لشگرین ترک و برنه. در انجام وی ده دو لشگر هاتن کشتن و هجمارک دنجی بریندار کتن. به مبستا پیدا کردن شاهی لروی زاروکن این کوبانی و به بخشداری که باش فستیوال که زاروکن لباجار پرسوزه یا باکوری کردستان دارکت. فستیوال به سرپرشتی ریخستنا هیواشین دارکتیه و تیدا همو شیوین هنری، دیلانی و استراتژی آمده بونه. آگاهی بهتر لبانوچه گیهان ما ولات بکر. باجار پرسوسی گریدای شانلی اورفا فستیوال که زاروکان هاته لدارخستن. اف فستیوال به مقادمون ریخستنا هیواشین یا ناف دولتی بوجبو آلیکاریان شاغ زاروکان. فستیوال لوارگه هیواشین بو به بجدار بونا زاروکان و مالبات وان. IBC مرکزی مدعم دکی هلال الازرق ما فستیوال تشکر وزاروکی کوبانی بشتي حرب كوباني نفسي وبرتعبي زورنا هنا بابو
دیوان مرن ام تخوازن تشکی جوی حالی درخن کیفی وان خوش بکن دوری بیجا 6000 اشاره کرن با فستیوالا تفاهی پروگرامین فستیوالی هاتن تجکرین جالیه زاروکا دا که درجیا سه حیوان آمده کاریا خواه جراده کرن و درجیا دو دم اجماران که فستیوالی بردوام کر فستیوال گیشت آرمانجا خواه که کیف خوشی و کن جروی زاروکان نچو ما فرتش قدم كران جبو زاروكان ما معرض أول شي بكر إيه شغل يواني كنت المركزي شي كران ديلان بو ديلان هندي بو سازي إنجليزي بو سازي كرمانجي بو بازدان بو فرتش ما قدم كران آلیه دنج فستیوالی و آرمانجا و او بوکو آفراندنی لجم زاروکان پیش بخن و در فته بدنوان تاکو خواه و وین و آستا آفراندنی لجم وان ناس بکن به فستیواله و دمهنا حاضر دكنا ما زاري برتعبين ما خاص تشتكي ام انجاز بكن حقق بكن بعد ازمه نفسيه ايبون رتشافي يعني انما اول خطوه انجاز ما خاص انه الله في حاله دركا ومهاتن نبيناكم قلت بتشكي هين زيادر بيناكم باور بكر بخشبو وبيليكو كسي قائمين سر في فستیواله ایمه گردیبون و امان گل کی زور سپاس دکن و زارو که میشه تفاضل کن هبون گل کی کیف خوش بون یعنی ما کیف خوش بون جا به وان دادی و ما دیدید یعنی و ساعت وان که خوش به از وی تشتید مشارکه ما بابی شش مهنه ما از وی تشتید چیت که ما نکم چکر وردک چکر و چند تا چکر و مرکزی از اردم کردم از پر کیف خوشم با تشتالا چکر هجای گوتنه که رخصتنا هیواشین رخصتنک مروفاهیه شاغن خوال کوبانه و پرسوسی هنه خمخوری به نفش زاروکان دکن تا که تشتی لجموان وندا نبه دوی روشا سوری آورته دا و تا نوها نزیکی دست زاروکی کوبانه لجموان تومار کریه دبن دروشما ام به هنر شورشگرن ام فستیوال هاتن لدارخستن تا که کنی لروی زاروکان جد سالانو بردمایی بپاريزن هولدانه که تا که نامای بگین زاروکان جیارانا وسته دما کمروف چکدار به لبینا مزن ولات بکر اورینت نیوز سروش ده داویه بولتانا مده دوباره کرنه سرنوچه داعش دیسا ایریشی کوبانه کر و سو ولاتی رواند و یا پگه لگندواری حسکه به پیش بدچه پشتی رواندنا هجمارک ولاتیین عفرینی النصره اندام تیکیلین یا پگه دروینه و شوان پرور بانگ لرایدارین روجاوا دکه و دبیجه روجاوا جو کردان والا نکن ایریشین پککه به سر بارگاه و ناوندین پولیسین ترک و بردوامه و جمیل بایق لسر بانگا دمرتاش دبیجه ام تجاری آگربستین تک آلی را ناگینن بله تماشاوان هجا بیوی اوی ام گیشن داویه بولتنا ایرون حتی بولتنا صبا ابشاد و بختوار